Kryeministri Kristian Mickoski në fjalimin e tij me rastin e 150 vjetorit të kryengritjes së Razllovecit bëri thirrje për bashkim rreth interesave kombëtare. Ai tha se nuk duhet të lejohet që dikush të tregtojë me nderin identitetin dhe historinë e shtetit. Ова држава не смее да биде држава на понижувања, отстапки и распродажби. Мора да се обединиме околу државните и националните интереси. Затоа што ниту една политичка разлика не смее да биде поголема од татковината. Ниту една лична амбиција не може да биде поважна од иднината на нашите деца. Thirrjet e Mickoskit për bashkim kryetari i LSDM-s Venko Filip që I quajti të rreme dhe hipokrite, duke shtuar se pushteti qëllimisht nuk dëshiron ta fusë shtetin në Bashkimin Evropian. Повиците се лажни и лицемерни. ВМРО нема желба да се обедини околу ништо. Тоа што Христијан Мицкоски сака да ја префрли на нас одговорноста, дека као сега него му е многу важен изборниот закон за реформите, нема на дечкото ништо важно. Него интересира. Нему е гајле. Он бара сега изговор, затоа што ништо нема да испорача. Реформите се викаат уставни измени и да ги почнеме преговорите. Отиде напред и Црна Гора и Албанија. Ние останавме последни. Filip që theksoi gjithashtu se derisa Mickoski refuzon të sjellë ndryshimet kushtetuese me përfshirjen e bullgarëve, nga ana tjetër, me refuzimin e ligjit për shtetësi të dyfisht, shumica qeverisëse ka treguar se gjithë qeveria është e mbushur me pasaporta bullgare.